Miss Delan rong pipi lapen Anuska Teron piatum Karbi Anglong Aratapan nong Mekewanpi. Socheng constituency along Unity, Victory and Prosperity Rally ajay Mekedeng. Socheng constituency along Unity, Victory and Prosperity Rally ajay Mekedeng. Nipai siar ni nijangkar bianglong Socheng constituency keparlo hamren ahiti kimialong Unity, Victory and Prosperity Rally ajay Mekedeng pon. Bangso along alihisar pula ke Dr. Tuliram Ronghang CEM Karbi Anglong Autonomous Council lakhaing kori. Wathat langso MLA Rup Singh Teron, MLA Pitya Singh Ingling, Dorsing Ronghang Anparta, EMMAC atum lapen, claim rapet atum do an cetong dun. Lapen bangso amaya long kaprek a political asong atum amethang asong pen COC, BJP along cepaok dun rinti, lason si APHLC, ASDC Kongres asong atum BJP along cepaok dun rinti. Kongres rahi, bupen berahi, ia kalpian lo berajak, tekero kelekoi, jaya abang tu, lukawan nirbasanat, ia kongres itu kongres. Mau bupen bera dah koi, hemun cak bera, wah abang kui mau bisa isu, koi, abnak koi, kalpian lo orang puni, kong se kong, ek person mana suke kuni apni घर राजर Unity, Victory, lapen Prosperity, lapen Somai, Kacingri, lapen Kehai, lapen Kacing Thura Sayang, laso Somai sipin dulu, konsensi lok, lasidak, Socheng konsensi song pini, PSLC dan CC, Kongres tum pini. BJP lo ngan cupa abdun lo bang harus kos sosial armu lapen kenon ke bang jarni bang suruhi ni bang sosial EPSLC lapen kongres lapen SCC tu ngan cupa abdun lo sosial list itu lo kono nasi ke bang jarni non ceklo yon daga fida me alang cuman thot deng konpo lapen ke penabdik ke lake amrenga konsensi lo kacingri lapen kacingri lapen ke hai lapen kacing tur areli Unity, Victory and Prosperity Rally ke penabdi bang ke lagi amreng konsensi lapen amreng konsensi kami non kaljulo adeng te bang suri si sose APSLC ben cenglok kongres ben cenglok cupa kunji asih penabdi ke lo samai lapen dang batu kanan kacing tur sayang deng pin pura lona pidut mulai pin pura lona meni kan ini yang mau ke klaim ponje pan boripon fokus atau tengno jai pon lo lapen ke dak boithalang so tika amrek lapen khanti tuwarta heno aso tuwarta me ne ahom mala pen ni tum umilia khai tu mencingwai patsi aso tuwarta non lamno non tapin pen kata me endar aso darasi amre long angkang long tuwar pen cenglok street light pen cenglok footpath pen cenglok agak asa yang dek dak klaim lagi asa yang dek dupik lah lahai ta Ningkan ini yang mau haya kam klaim pun aji pan, bori pun fokus ini. Jenara pan, kaida kelas sampai kacini pan. Sir, hamren difu son kelar di. Son kelar tuji apa sih non klaim pun momlok sayang dek. Kasih tu dek sang sesi klaim pun momlok. Kasih problem kan yang itu kami. Klaim pun sayang dek. Kalau di hospital kementerian itu juga. Ya. Dah hospital kementerian itu. Hospital lah bangke. Tanggal lokal ke tanggal pusat punang pi. Lekom lah Desember aja itu kali ke Januari aja terus yang sibak. Chief Minister kami orang ngarak kami pulau, kasih ada pulau ngarak kami cukup nanti pulau sultan mesti itu. Saya silang lah, itu saya spokesperson lah, langsung kita mungkin ni dua orang lah, langsung mana keng mana mana langsung kan nanti mungkin pulau. Mana bang, ini tong alang keman kan, alang kita separator rules ketiar nanti alang cuma pulau lagi special set di son
angge rajas di surang postulo lagi kesan siari admission kali yang thang jung si iku ko ke ko ala tum 24 plus tum putulo la tum lang ke ko lake itu mana ketak dum ji pu si ko son no claim lagi jung do claim le ko pini chi no ndia Some police adan ke dir tum session long porno la so bill da ke next session long ke kapi pasi function ke session long ni place lo ladar itu 60 constitution ating pen paragraph 3 pen sub paragraph F 3F ating pen itu bill bang ke place lo nili the next session long bang ke lo so bill bang ke pas Sula sama lah komentu kosa sih belum ceng ko lah. la so ciklu tendar record je ban si chief minister bang ke hukum bidang Miss Delandrong pipila pen Anuska Teron piatum Karbi Anglong Aratapan nong mekewanpi. Pini ingdeng Sirkep Falcon Festival 2023 aparman umrong so Goldfield Katalon Ponalong. Miss Falcon Fashion so kacepati gibi Ponalong keceng si anong imate. Winners Miss Falcon 2023 aseng kana aparman run rongpi. Miss Delandrong pipi pensi keceng si anong imate. Miss Falcon winners anong Chipalong Ponlo. Delandrong pipi alang like Sari Hajan Karbi Anglong pensi Miss Falcon 2023 along Chepate Dunlo. Bangso Miss Falcon Great Final along Kadu Kawi Bang Krehinia Bang Piatum pen Chepate Ponlo. Bangso hit top 5 ang mong pen alang dita Miss Falcon winners Chepahay Ponsi. Tangkalak isi ground wing lapen Kechok along alang li Chepalong Dunlo. Apen Anuska Teron pisi ta hini anong Chepalong Dun. Hini anong dihen mate tangka suri pokep Chepalong Dun si. Delandrong pipi lapen Anuska Teron piatum bang hini Karbi Anglong Aratapan nong mekewanpi. Nilihin pen na itong kudo ko epan ningkang sama kardang pajwig lo kardang nilimen sa mi Anuska Teron pi nilimanja Karbi Anglong pen sikimay Mr. Nagendra Teron lapen nili payamen ke ay kitumong sebenarnya laso a title ko yung pan sebuduk piklo ang part kami I have faced a lot of difficulties and experience in life isami laso title ni yasin lang po panig typing ano atimani laso apinilo ni kachipati ki nili panchot kali sami nili Karbiya khai lapen aso se minute mampani ano se ang tu akang tu panchman sini ko por ipin na sinili non khai ki nili pani khai pikali nang li tumapan like ni tum Karbiya arat han sini khai pikali ning panili ning chitilo nila first la subtitle long pon iglo lagi Miss Best Ramwalk at title sa iglong pon ilo ingkila pinason ako putot kilong kubangila first runners of Miss Grand Falcon si Miss Grand Falcon lang sa iglong pon ilo dupik like yung first audition nila half long po adim di bangong lipilang ano ingkila daki lang train di sigibang ni tipin sigibang ito train kang ani kidug do itum transition lang sa may kajang ayala sa hindi kisum kidug kipoy dupi ano may nidat kali my family members and everyone like the half long lang kidug indem kachinita maybe hotel lang kidug like financial problems ang para sa me like mental problems and physical problems like kidug kan hindi kisum dupi ano ang class so ano ni kulang ba maisip ang ining kachung samang tipi ano nilipibang kinili ko pa tipi ano lasan doon appearance ilang nilipay ni po nilihan non that kali man ni kitchen sila beauty pageant lang like ni Miss Virgin ni kitchen si ni king kam ka jor pendang lo non ansem alang tan hanan support pi alang tum chino then itum train long ke bang ani kisun ko sidi alang itum alang kilo pela ansem ka kita men ni phagat itum carpet honorary man I can feel the the love that I get from all these people, especially from my parents, my mother, my father. They have been the biggest support in my life and I'll always be grateful to them. Oh, like ni ipibek sa kangdong at himila. So, adino na ikachipati ki, alang itum hansa na ikachipati pilo. At yun itum Karbi, alang la beauty pageant, how fashion industry, ta aning kang itum dopi kangjang. Sami alang itum tuwarchi ni jokpen siya, ang likalili ka lang tuwardan na piti. Mas ni, alang itum tangkang tum kinang, ito yung ninghang ko yung nali, kaya nang pamikaw na, always believe in yourself and you refuse to give up. Nalika kita may claim kilo ko asap sa kisum ko pe nalik o bukti bagkitya ta mathari. Aho pegi nalitum kirem ta dopo khero dopo antamila kirem khai pens nalitum ani simani si ki mission anong ilang po nito and always remember God has better plans for you. Niliki cheng si kachipli dun
mang ke la ke Miss Virgin ang sa dun no la tepin ke ni la college to hong la ha te manage pati dun no la ke Miss Don Bosco College ang part mi ni la Miss Keva F Carb Youth Festival along ang ni la first runners up anong A la pen best personality to long iglo in bela Miss Amor Falcon dulo la da umur kutinong sa so la so te ni winner anong ichilong iglo la pen ang part mi ni Miss Carbiang long I'm the reigning queen ni Miss Carbiang no la no ni nanta ni Miss Carbiang lang Miss like I'm still the reigning queen and apart from that no at the national convention no that mi nila Miss Peace ni puhala ta mi long po iglon no la Miss Grand Falcon ni non ki dismetro ibang kila Don Bosco College ni non ni BA semester political science honors ni non charibang mà cái mà long cái đầm long lịch tin lá đá si cái đầm trên nó hè mà đọc mà si cái nề đi chốt cái hè cái đôi bạn của anh là participants tu nanti cepat duduk sok cepat tidur kan iya nanti kita cepat tidur kan pura punya nó hè but still mane at the end of the day it was worth it kasi cukup melu jo at ima that anu tin dah hedi mane ko sono in tha in mane pilo po ibong sonsi hedi anu tin da chirap sarai da kai man anu tin da mane ko chibong so kan ta vet anu tin da mane chi pilo abong la sono na si ya ki banda isi blessing si chibong dan sini cinta dong bila nota non la po chitong es chitong nam